Ndabasuje kandi mbifurije kugira igitondo cyiza cyo kuri uyu wa gatanu mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ikaze rero muri aya makuru. Umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahanini ushingiye ku magambo yavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi wagiye wifuza kenshi kuba yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni kenshi yabigarutse muri disikuru zitandukanye, yaba izo yatangiye mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se no mu bindi bihugu bitandukanye. Kenshi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiye agaragara asabira u Rwanda ibihano, abishingira ahanini kuba ashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ibirego ariko u Rwanda rwahakanye bo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'umutwe wa FDLR. Uyu ni umutwe wiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hanyuma rero perezida Felix Tshisekedi yongeye kuvuga amagambo atigeze ashimisha abanyarwanda, ndetse u Rwanda muri aka kanya batuvugana bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane basubiza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere gato ko tuza kugaruka kuri iryo tangazo, nabonye umuvugizi wa guverinoma Laurent Macron yabigarutse mu buryo burambuye. Reka mbanze mbabwire ko mu yari makuru mu buryo bw'incamake, kwihangana ni kuzahoraho. Uyu ni Corneille Nangaa kuri Tshisekedi wizeye kandi kwisubiza Goma ndetse na Bukavu. Umuyobozi mukuru w'ihuriro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Corneille Nangaa Yoberuwo, yatangaje ko kwihangana kwaryo kutazahoraho mu gihe ibice rigenzura cyane cyane ibyiganjemo abasivili bigabwaho ibitero bidasiba. Corneille Nangaa yatangiye kandi ubutumwa mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Goma kuri 18 Kamena 2026, nyuma yaho Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atangarije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko vuba ingabo za leta zizosubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Perezida Felix Tshisekedi yatanze ubutumwa nyuma yo kureba umukino w'igikombe cy'isi ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganyijemo n'iya Portugal igitego 1-1 wabereye mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas mu ijoro ryo ku itariki ya 17 Kamena. Nangaa yabwiye abanyamakuru ko Tshisekedi yatangarije intambara muri Houston mu gihe gahunda z'ubuhuza zikomeje, kandi AFC23 na Leta RDC byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano bifashijwemo na Qatar na Amerika. Bwana Tshisekedi yemeje ko ingabo ze ziri gusya umwanzi, anavuga ko yitegura kandi gufata vuba imijyi itekanye ya Goma na Bukavu. Ni ijambo ritihanganirwa kandi rishoza intambara, rigaragaza ku mugaragaro amahitamo ya gisirikare aturuka ku rwego rwo hejuru rwa leta, risubiza inyuma ibiganiro by'amahoro bikomeje n'umuhate w'ubuhuza. Umunyapolitike yatangaje ko mu gihe leta ya RDC itangaza ku mugaragaro ko ishaka intambara, n'andi mahitamo FC23 ifite keretse kwirwanaho kugira ngo isenye ikibi cyatangajwe na Tshisekedi. Atuko gushaka intambara kwa Kinshasa nta yandi mahitamo kuduha keretse kwirwanaho kugira ngo dusenye ibifatika ibibazo byatangajwe ku mugaragaro na Kinshasa. AFC23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo M23 izagira icyo ibikoraho. Corneille Nangaa Yoberuwo yatangaje ko abahuza n'umuryango mpuzamahanga bazi ko umutekano wazambye ndetse n'ibitero birazamuka by'ingabo za leta murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane muri komine ya Minembwe, ariko ko ntacyo ubikoraho kandi ko uko guceceka bituma ikibazo gikomera kurushaho. Hanyuma rero umuyobozi mukuru wa FC23 yatangaje ko mu gihe kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kwenyegeza intambara, leta ikomeje kwirengagiza ibyemejwe mu biganiro n'amahoro birimo kurekura imfungwa, nyamara kandi ihuriro ryo kuryararekuye nyinshi zoherezwa i Kinshasa. Yasobanuye ko FC23 yagaragaje ko uretse kurekura imfungwa yanakuye abarwanyi mu bice byinshi guhera mu mujyi wa Walikale kugeza mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira, bishimangira ko ishaka amahoro. Corneille Nangaa yagaragaje ko FC23 kandi yihanganye kenshi byubahiriza imyanzuro myinshi yafatiwe mu biganiro by'amahoro mu gihe Leta RDC kandi irengaho nkana. Yamenyesheje abanyamakuru ko uko kwihangana kutazahoraho, kwihangana kwacu, kuboneka kwacu, imbaraga zacu no kudahinduka kwacu mu kuzanira amahoro abanyekongo binyuze mu biganiro ntikuzahoraho. Iki ni igihe cyo kumva ko mu gihe cy'ibibazo byinshi biterwa na leta itemewe ya Kinshasa, FC23 yafashe inshingano yo gutabara igihugu. Corneille Nangaa yatangaje ko kuri uko iminsi ihita FC23 yumva ko kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira zemewe n'itegeko nshinga ari ngombwa, kandi ko bitazasaba gutegereza abanyamahanga
kugira ngo bayifashe kugera ku ntego yo kubohora abanyekongo muri rusange. Uyu rero ni umuhuzabikorwa w'umutwe wa AFC 23 yitwa Corneille Nangaa Berwo. Babwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko uruzinduko yagiriye muri Afurika y'Epfo rwatanze umusaruro ndetse kandi ruzanakomeza kuwutanga mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Ibi abishimangira ndetse kandi abihamisha inama ya komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi yaherukaga kuba mu myaka 15 ishize igiye kongera kandi gusubukurwa. Yabigarutse mu kiganiro agiranye na CIBC News ya muri Afurika y'Epfo mu ruzinduko yari yagiriye muri iki gihugu kwa 17 Kamena 2026. Byari rugamije kandi kuzahura umubano w'ibihugu byombi wari umaze igihe warajemo agatotsi. Uru n'uruzinduko rwari ingenzi cyane kuko mu mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo u Rwanda rushinja iki gihugu gucumbikira abafite imigambi yo kurungabanyiriza umutekano. Hejuru y'ibibazo myaka ya vuba hiyongereyeho kandi indi kijyanye n'uruhare ingabo za Afurika y'Epfo zagize mu ntambara imaze igihe muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho zarwanaga ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu rihanganye n'umutwe wa AFC 23, byose bigamije kandi guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bwana Nduhungirehe yavuze ko nubwo umubano w'ibihugu byombi wagiye uzama agatotsi, ariko habayeho n'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati y'abakuru b'ibihugu byombi hagamije gushakira umuti ibibazo. Ati ikindi kuva mu mwaka ushize twemeranyije ko hazabaho uruzinduko ni Pretoria hagamijwe kuganira kandi kuri imbogamizi harebwa ku buryo twazahura umubano cyane cyane bijyanye na visa z'abantu bafite passport zisanzwe no gusubukura inama za komisiyo y'ubufatanye ihuriweho Joint Commission for Cooperation igamije kandi kuganira ku bufatanye ku masezerano twasinye nuko ashyirwa mu bikorwa ndetse tukarebera hamwe izindi nzego twafatanyamo. Olivier Nduhungirehe rero yabajijwe niba abona ibiganiro yagiranye na mugenzi we wa Afurika y'Epfo bizabyara umusaruro, arabishimangira. Yabishimangije ibyemezo byayifatiwemo birimo gusubukura iyi komisiyo ihuriweho ndetse no mu gihe ko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha inama yayo izabera i Kigali. Agaragaza ko ari intambwe ikomeye cyane ko iyaherukaga yabaye nko mu myaka 15 ishize. Imwe mu ngaruka z'ibi bibazo bya Afurika y'Epfo n'u Rwanda nuko abanyarwanda bagorwa no kubona visa zo kujya muri iki gihugu, nyamara rwarafunguriye amarembo ibihugu bya Afurika byose. Nduhungirehe ati mu itangazo rihuriweho twakoze twemeje ko tuzongera kandi imbaraga zacu kugira ngo dusubukure kugenderanirana hagati y'abaturage binyuze kandi mu kongera gutanga visa mu mezi 12 ari imbere. Mu byo Minisitiri Nduhungirehe ndetse na Minisitiri Ronald Lamola baganiriye harimo kandi kwimakaza amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika n'akarere, harimo ibijyanye na Mozambique na cyane ko ingabo z'u Rwanda zimaze igihe mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri iki gihugu cya Mozambique cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Ibikorwa byatangiye muri 2021 byafashije gusubiza impunzi mu byazo zari zarakuwemo n'ibyihebe, ibikorwa by'ubucuruzi birasubukurwa, abana basubira mu mashuri n'ibindi. Nduhungirehe ati turacyafitanye imikoranire na Mozambique kandi tuzi ko Mozambique nk'uko Minisitiri Lamola yabivuze ari umufatanyabikorwa wa mbere mu by'ubucuruzi wa Afurika y'Epfo bijyanye n'ishoramari ry'ingenzi. Ibi rero nibyo bituma Minisitiri Nduhungirehe abona ko ari ingenzi ku mpande zombi mu gusangira amakuru y'ibigezweho mu guharanira ko Mozambique yagira umutekano. Mu byaganiriweho kandi harimo n'uko ibintu bihagaze mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze imyaka 30. Icyakora hari ibiri gukorwa kugira ngo intambara kandi ihagarare binyuze mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwa Qatar. Nubwo bimeze bityo, Nduhungirehe yavuze ko ari ingenzi kugira ngo nk'Afurika yunze ubumwe n'abanyamuryango bayo mu turere dutandukanye igire uruhare, na cyane ko uyu muryango uzi bihagije ibijyanye n'iki kibazo. Umugabane uzi impamvu muzi iki kibazo, ati twizera ko uruhare rwayo ari ingenzi. Mu mwaka utaha Afurika y'Epfo izatangira inshingano zo kuyobora itsinda rikurikirana amahame ajyanye n'amahoro n'umutekano kuri RDC n'akarere. Twizeye ko Afurika y'Epfo izagira uruhare rw'ingenzi no mu biganiro bigamije amahoro arambye mu Burasirazuba bwa RDC no mu karere k'ibiyaga bigari. Nduhungirehe abajijwe niba n'abakuru b'ibihugu byombi bazagira uruhare mu kuzahura umubano, undi asubiza ko ari ngombwa. Ati hari uruzinduko rwari ruteganyijwe mu mpera z'umwaka ushize ariko rurasubikwa, ndetse abaperezida bombi bahuye mu myaka 2 ishize mu bihe byo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'umwaka ushize bahuriye i Brussels mu Bubiligi mu nama ya Global Gateway Summit. Nduhungirehe yavuze ko kandi nyuma y'uruzinduko yagiriye muri Afurika y'Epfo ibihugu byombi bizashaka uburyo abakuru b'ibihugu kandi bahura kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ushimangirwe. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye, ariko tujya ku magambo cyangwa se ku bijyanye
nibyo guverinoma y'u Rwanda imaze gusubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yitwa Laurent Macron yatangaje ko abanyafurika baraye mu byishimo by'uburyo ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanganyijemo na Portugal igitego kimwe kuri kimwe, ariko Perezida Felix Tshisekedi agahitamo guherekesha ibi byishimo ibitutsi no kuvuga ko yiteguye kandi kujya kurasa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Tshisekedi warebye uyu mukino muri stade, ndetse ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora amateka yo kunganya na Portugal no kubona inota rya mbere mu gikombe cy'isi yitabiriye bwa kabiri yagirukagamo mu myaka 52 ishize. Kuri Tshisekedi ni wari umwanya wo kwishimira amateka ya Leopard, no kuvuga ni izina ry'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanditse yo gutsinda igitego bwa mbere mu gikombe cy'isi, ahubwo yahisemo guhura n'abanyekongo baba muri Amerika ababwira ibijyanye na politike. Tshisekedi yavuze ko bijyanye n'uko igihugu cyabo kiri mu ntambara, abakinnyi babo bakoze ibitangaza kuko hari abatekerezaga ko bazagurwa n'abarimo na rutahizamu Cristiano Ronaldo urimo bakomeye cyane ku isi, ariko ko bagaragaje ko bashobora kandi kwihagararaho. Asobanura iby'iyi ntambara, Tshisekedi yavuze ko leta ya RDC yatahuye abagambanyi bakora n'ihoro rya F23 rigenzura igice kinini cyane cy'uburasirazuba bw'igihugu. Asobanura ko ngo yibwiraga ko baba mu Rwanda gusa, ariko ngo yasanze baracengeye ni Kinshasa. Ntituzemerere kugambanira igihugu cyanyu, ati abarozi babaho, ati twatekerezaga ko baba mu Rwanda gusa ariko baraducengeye. Tshisekedi yavuze ko nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye umuyobozi mwiza Laurent Desire Kabila, ariko ko nyuma abo yise abanzi binjiye mu gihugu cyabo bamukuraho, bishyiriraho uwo yise imbwa bayitoza ibyo bashaka. Uretse kwibasira Joseph Kabila Kabange, Tshisekedi kandi yabwiye abanyekongo baba muri Amerika mu gihe cya vuba bazisubiza umujyi wa Goma na Bukavu zimaze igihe kirenga umwaka zitagenzura. Ati mfite icyizere ko mu minsi iri imbere Kongo yose izabohorwa, abavandimwe n'abashiki bacu i Goma na Bukavu barishimye, tuzaba turi kumwe. Abanzi baracengeye kandi uyu munsi twarize tuhakura isomo, ubu tugomba kubaka ikintu gikomeye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Macron abinyujije kuri X yahoze ari Twitter yavuze ko ikipe y'igihugu ya RDC Leopard yahaye ibyishimo byinshi cyane abanyafurika, ariko Tshisekedi agahitamo kubidobya atuka abanyarwanda n'abene igihugu. Leopard yashimishije Afurika mu mukino wabo wa mbere w'igikombe cy'isi. Perezida Felix Tshisekedi yahisemo kandi kudobya ibi bihe atuka abanyarwanda n'abanyekongo ndetse n'ubutaka bwa Amerika, yigamba gukomeza kandi kugaba ibitero mu burasirazuba bwa RDC. Tshisekedi yifashisha ibikorwa bikomeye cyane by'imikino mu nyungu za politiki iciriritse, ndetse amagambo y'ubushotoranyi agaragaza ukutubaha no gutemera amasezerano Washington n'intego zayo. Amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na RDC ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 ateganya ibyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR bikozwe n'ingabo za RDC. Byamara gukorwa u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi, harimo kandi ingingo yo gucyura impunzi. Mu bikorwa remezo byitezwe ko u Rwanda kandi na RDC bizongera kandi imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatanga megawate 206 z'amashanyarazi rucanira abaturage barenga 300,000. Biteganyijwe ko ruzuzura muri 2030 rutwaye miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Hari kandi bijyanye n'amabuye y'agaciro, aho u Rwanda na RDC bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganye, kuko aribwo rwayagirira inyungu abaturage bo mu karere, kandi ko hazajyaho amategeko ahuriweho ajyanye n'umutekano w'ubucuruzi bwayo. Amasezerano Washington kandi ateganya ko ibihugu byombi bizifatanya gucukura gazi metane muri kiriya kiyaga cya Kivu bitunganyamo ingufu z'amashanyarazi. Icyakora nubwo ayo masezerano yasinywe, ku ruhande rwa RDC bisa naho yabaye amasigara cyicaro. Guverinoma y'u Rwanda ihamya ko ibihugu byombi bifite amahirwe menshi cyane byabyaza umusaruro akabifasha kwirinda amakimbirane. Hizera ko abayeho ubufatanye buteganywa mu masezerano ya Washington akarere kagira amahoro arambye muri rusange. Ibyo rero byo guverinoma y'u Rwanda yasubije Perezida Felix Tshisekedi nyuma yo kurwibasira nyuma y'umukino ukomeye cyane w'uje ikipe y'igihugu ya Portugal ndetse n'ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugenda kuri Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwira ko Amerika yatanze arenga miliyoni 375 z'amadolari y'Amerika mu kurwanya Ebola muri Afurika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye cyatanze miliyoni 375, ni kuvuga miliyari 557 mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola muri Afurika. Anashimangira ko Amerika ariyo yagize uruhare rukomeye cyane mu kugikumira. Bwana Trump yavuze ko Amerika yafashije mu gushyira mu kato abarwayi ndetse no kugenzura ingendo mu duce twibasiwe n'icyorezo. Ashimangira ko ibyo byagize uruhare mu kugabanya ikwirakwira ryacyo.
Trump ati aba baperezida babiri ati bo mu bihugu bya Afurika ati baransanze bambwira ko bishimiye cyane ibyo twakoze. Twe twatanze miliyoni 375 z'amadolari yo kwifashisha mu guhangana na Ebola mu gihe ahasigaye ku isi nta kintu bo batanze gifatika. Ubwoko bwa Ebola buri gukwirakwira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda bwitwa Bundibugyo. Iyi Ebola ntifite urukingo cyangwa se umuti wemewe kugeza ubu. Ikomeje kugaragara mu ntara ya Ituri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho kugeza ku itariki ya 17 Kamena 2026 abantu 837 aribo bari bamaze kuyandura. 196 barapfa. Muri Uganda amaze kandi kuboneka abantu 19 bayanduye, babiri nibo bamaze gupfa. Mu itangazo Trump yashyize hanze kwa 17 Kamena 2026 yagaragaje ubukana bw'iki cyorezo, arashimangira ko Amerika iri gushyira imbaraga mu kukirwanya. Ati twakoze akazi gakomeye, ni indwara mbi cyane kandi iteye ubwoba. Kubw'amahirwe rero ntabwo ikwirakwira byoroshye ati nka COVID-19, ariko irakomeye. Twakoze akazi keza ko kwimurira abantu ahantu hategenewe akato no mu bindi bice ati byabugenewe. Gatangwa ariko inzego zishinzwe ubuzima zishishikariza ibihugu byo mu karere kongera kandi ubushobozi bwo gukurikirana, gupima ndetse no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Twibutsa ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda niyo ikomeje gusya itanzitse, ariko kugeza ubu mu Rwanda bivugwa ko itari yagera. Reka dukomereze kuri nkuru babwire ko Minisiteri y'Ubwikorezi mu Burusiya yatangaje ko ingendo z'indege ku bibuga bibiri biri Moscow ni mu murwa mukuru w'Uburusiya zahagaritswe kubera ibitero bya drone Ukraine yagabye muri uyu mujyi. Kuva indege zagwa cyangwa se zahagurukira ku bibuga by'indege bya Vnukovo ndetse n'ikindi cyitwa Domodedovo n'ikindi cyitwa Zokovsky na Sheremetyevo byamaze guhagarirwa. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'igitero gikomeye cyane cyifashishijwe drone Ukraine yagabye ku Burusiya, nk'uko meya umujyi wa Moscow yitwa Sergei Sobyanin yabitangaje, agaragaza ko babashije kandi kurasamo drone 194. Minisiteri y'Ubwikorezi mu Burusiya yashimangiye ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gushimangira umutekano w'abakoresha ikirere, kandi ko sosiyete z'indege zatangiye guhindura gahunda z'ingendo zari zifite n'ubwo kugeza ubu kandi ibintu bimeze neza kuri ibyo bibuga by'indege. Minisiteri yagaragaje ko abagenzi bari ku bibuga by'indege bahawe aho kuryama, ibyumba by'ababyeyi ku bagore n'ibyumba by'abana, amazi yo kunywa n'ibindi by'ibanze. Icyo ni cyo gitero gikomeye cyane umujyi wa Moscow ugabweho kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangira. Mu butumwa yatanze yifashishije Telegram, meya wa Moscow Sobyanin Sergei yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere cyakomeje kandi kurwana no guhagarika ibyo bitero bya drone. Bivuga ko nibura drone 1000 na misile nini enye bya Ukraine byinjiye mu kirere cy'Uburusiya mu gihe cy'amasaha 28. Minisiteri y'Ingabo yaratangaje ko ububiko bunini cyane bw'amavuta bwangijwe bikomeye cyane mu majyepfo ya Rostov ahishwe n'umuntu umwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky wavuze ko yifuza ko iyo ntambara kandi irangira, yibukije ko ibyo bitero byagabwe mu kwihorera ku byo Uburusiya kandi bwaherukaga kugaba ku gihugu cye. Yashimangiye ko mu gihe kandi Uburusiya buzajya burasa kuri Ukraine nayo itazajya izuyaza rwose, ati nayo itazajya ibura kurasa kuri Moscow. Perezida Zelensky kandi yongeye kwibutsa ko iyo ntambara kandi ikwiye guhagarara kandi Uburusiya aribwo ukwiye kandi kugira icyo bukora mu bijyanye na diplomasi kugira ngo intambara kandi irangire vuba na bwangu. Turasatira umusozo w'amakuru yacu, ariko mbere gato ko tugana ku musozo w'aya makuru, reka idusoreze kuri iyi nkuru. Soreze amakuru yacu kuri iyo nkuru, ariko tugaruka n'ubundi ku bijyanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo gato. Hari amakuru nabonye aho ambasaderi w'u Rwanda muri Loni ndetse no mu yindi miryango mpuzamahanga iherereye Geneve mu Suisse, Urujeni Bakuramutsa, yagaragaje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo idakwiye kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe itera inkunga ikanakorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uw'iterabwoba FDLR. Yabigarutse mu biganiro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu bikomeje kuba guhera tariki ya 15 Kamena kugeza ku itariki ya 7 Nyakanga 2026. Yakomeje agira ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yavuga ko ishaka amahoro mu gihe kandi intwaro ihuza ibikorwa ikanakoresha imitwe yitwaje intwaro ikomeje kandi igonganya umutekano no gushyira mu kaga ubuzima bw'abasivili. Igikwiye kuza imbere mu burasirazuba bwa RDC n'akarere k'ibiyaga bigari ni ukubaka amahoro arambye binyuze mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Ntabwo rero ari mu mbaraga za gisirikare cyangwa se ibirego bidafite ibimenyetso bifatika.
Ambasaderi Eugene yabivuze nyuma y'uko abahagarariye Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baramaze kandi kuyobya uburari bashinja u Rwanda bitandukanye n'ibikomeje kandi kwigaragaza muri Burasirazuba bwa RDC. Yavuze ko u Rwanda rwamagana rwivuye inyuma abashaka guhindura ibiganiro urubuga rwo kurushinja ibinyoma. Yibutsa ko nubwo bimeze bityo ingabo z'u Burundi ziri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahisemo gufatanya na FDLR ndetse na Wazalendo. Yerekanye ko abasirikare b'u Burundi barenga 10,000 boherejwe mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa RDC gufatanya n'ingabo zayo FARDC, FDLR, Wazalendo n'abacanshu b'abanyamahanga bakazi na leta ya Kinshasa. Yibukije ko raporo zitandukanye zerekanye ibyo ingabo z'u Burundi zikorera abaturage b'abanyekongo birimo gufatwa ku ngufu n'ibindi by'ubugome ndengakamere. Yanibukije kandi ko u Rwanda rutasibye kwerekana impungenge z'umutekano muke ruterwa no kuba umutwe wa FDLR uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko ukomeje guhabwa intwaro nubwo ari ibyemezo byinshi byagiye bifatwa bigamije kandi kuyisenya. Nubwo hari ibyemezo bisobanutse by'akanama Karoni gashinzwe umutekano byo kwambura intwaro FDLR n'ibyemeranyijwe mu masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington, FDLR zikomeje kubona intwaro, gukorana no gushyirwa mu ngabo za leta ya RDC. Yavuze ko raporo nyinshi zagiye zigaragaza ko RDC ikorana n'indi mitwe itwaje intwaro irimo Wazalendo na Codeco, bityo ko idakwiye kandi guhora ivuga ko ishaka amahoro ikorana n'abayahungabanya. Ambasaderi Eugene yibukije ko u Rwanda rushishikariye inzira y'ibiganiro bigamije kubona amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Muri ibyo biganiro kandi u Rwanda rwanagaragaje ko hakwiye kurwanywa imvugo z'urwango, guhana abazikoresha, abatangaza amakuru y'ibinyoma hatitawe ku nzira baba bakoresheje mu kubikora. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza n'umunsi mwiza muri rusange. Turaza gusubira